şu anda Kobani'desin. Tüm dünyaya o ışık olan yerde, DAEŞ karanlığına karşı mücadelenin başlatıldığı yerde, arkanda da Özgür Kadın Meydanı'nı görebiliyoruz. Yanında özel bir konuk olacak. Sözü size bırakıyorum. Gördüğünüz Rojava devrimi gerçekten 2012 yılından bu yana büyük emeklerle inşa edildi ve dünya halklarına umut olan bir devrim. Aynı zamanda bu devrim kadın öncülüğünde gerçekleştirildi. Aslında Rojava devrimi kadın devrimi de bir nevi. Bundan kaynaklı da aslında hem kadın mücadelesinin öne çıkması noktasında hem de kadın hareketlerinin burada artık kendi öz inşasını sürdürmesi bakımından da oldukça önemli. Ta ki 2012 yılının 19 Temmuz'unda Kobani'de eski Baas rejiminin hükümet binalarından çıkartılmasının ardından Kobani'de kadın özgürlükçü mücadele son derece öne çıktı ve bu kapsamda da kendini geliştirerekten de devam ediyor. Bizler de 19 Temmuz Rojava devriminin 14. yılında Kobani sokaklarındaydık. Kobani'de halka mikrofonu da uzattık. Halklardan da görüş aldık. Aslında hemen hemen herkesin ifade ettiği şuydu. Rojava devrimi yeni bir sürece girdi. Yeni bir dönüm noktası, yeni bir eşikte. Bu eşikte özellikle Önder Abdullah Öcalan'ın son dönemde ortaya çıkarttığı Barış için Demokratik Toplum manifestosu ve bu kapsamda da sürdürdüğü mücadele hattı Kobani'de de ve Rojava'nın her yerinde de geniş yankı buluyor. Bizler de hem Rojava devriminin yıl dönümünü hem de Kobani'de yapılan hazırlıkları misafirimle konuşacağız. Kongre Star Koordinasyon Üyesi Funav Halil yanımda. Ona mikrofonu uzatacağız. Merhaba Eval Funav. Eval Funav, ez yekemin bir işte bepirsin. Şoreşi Rojava ve Tijizani Noze Tirmehi ve Kobani despekir. Derbarê şoreşê Rojava de dixwaze çi bêjî û herî dawî li Kobanî hazirtiyê ji bo pîrozbayiyê şoreşê çi ye? Belê em jî di serî da salvegera şoreşa nozeyê tirmehê 14 sal ser derbas dibin. Em serî da li rêber Apo her wiha li hemû gelê Kurd, li hemû malbatên me şehîdan rêyên ku ji bo doza azadiyê, ji bo doza wekerî û demokrasiyê ew qastek koçîn dane meşandin û hemû gelê Rojavayê Kurdistanê û gelê Kobanê şexsê jin de milwan teveyan pîroz dikin. Bi rastî deman behsa şoreşa nozeyê tîrmehê dikin ku wek çîrûskekê bi pêşengtiya jin û ciwanan destpêkê li Kobanê dest pê kir û li Rojavayê Kurdistanê bi giştî belav bû ku ji fikr û felsefeya ramanên rêber Apo, ji nasnameya jin, ji bo hebûna jin, ji bo îradeya azad, ji bo ku em karibin rastî wek Kurd bi taybet wek jin bîradeya xwe jiyan bikin, bi nasnameya xwe Kurdîtî jiyan bikin. Me li beramberî rejîma Beesiya ku Sûrî hemû xistibû min desthilatdariya xwe yek ziman yek reng Sûrî rêve dibin. Li beramberî ew rejîma Bees rastî ev tekoşîn hate meşandin û serî li beramberî va sîstema desthilatdar hate rakirin. Ber vê yekê em demê behsa nozeyê tîrmehê dikin, em behsa dîrokekê dikin. Dîrokeke ji berxwedan û tekoşîne li beramberî desthilatdarî. Ji ber vê yekê em vê rojê pir girîng dibînin û ev tekoşîn, ev çûrûska nozeyê tîrmehê hertim bi vî rihî bi rihê şehîdên ku ji bo vê dozê berxwedan û şehîd ketin hertim berdewam e û ev tekoşîn bi vî şêwazî naheye û ve hertim jî berdewam be. Bi taybet jî di şexsê jin de ji xwe jî îro niha li Kobanî wê şahiyekî mezin bê çêkirine. Îro di saet 6:30 da li stadyuma Şehîd Bawer Agir şahiyekî mezin ya pîrozbahiya nozeyê tîrmehê wê bêl darxistine. Ji xwe di şahiyê de hunermendê ji derve hatinê jî hene. Hunermend Baran e, hunermend Berbang e wê tevî şahiya bajarê berxwedanê bajarê Kobanî bin. Ji xwe hezretî ji derve wê komên Dîlanê jî hene. Hunermend ji Kobanê jî hene. Ji xwe jî wek saziyên Kobanî wek beşên ku di Kobanê de xebat dimeşînin komîn saziyên mên din. Hemû sazîn niha hevdira ji derketine li nav tax komîn gund digerine. Hemû gel dawetî şahiya nozeyê tîrmehê dikine. Ber vê yekê ji em ji careke din dibêjin ji bo tevayî gelê Kobanê em her kesî dawetî qada şahiyê dikin saet 6:30 da li stadyuma Şehîd Bawer Agir û careke din şoreşa nozeyê tîrmehê li hemû gelê Kurd û hemû jinan pîroz be. Eval Funav, ez ê jî bipirsim wek tu jî penase kir şoreşê Rojava şoreşê jine lêberê haya niha gavin pêşketinên hatine avêtin lêberê niha jî meseleya entegrasyonê jî heye. Ana şoreş wek ji bo jin tekoşînekê çawa ber wê ye? Tekoşînekê çawa ji wê şûn dawî bikin? Ji xwe bi taybet wek jin yanî bi salan em ew qas tekoşîn da meşandin.
بدل پر گرانجی موک جن به طیبت دان رهوالن وک شهید زهرا شهید هبون شهید نوجیان شهید ویان شهید روناهی شهید زینب ساروخان و قال لك هذول الجنين وكي وان يكو بيشنتيا خطا جنا آزاد دكرن بيشنتيا جبال كده كرن وحتى افتر كوشينيا بيجينا سري جشتن اصلا شهادته ام جارك بدل برجي دوباره دكن يعني حتى هذول وكي وهذولنا اوقست كوشين دانا مشاندن وبصدان وحزارا هذول وكوان جن هدوه دوزه در تکوشین خودنا مشاندن اما به تکوشین خود بردوام بکن یعنی تجاری امش خطا جنا آزاد تکوشین جنا آزاد پاش بناگرن به مجار سوریا نه هی مجار انتی برسونا نه هی بلکه حرکتی دلنی راستی حکومت دمکیه هی جد مجار انجن ده زیده هبونا جن ناسنامه جن قبول نکن به یک دبینن لامش البرانبری و یک راستی نهاد نفت تکوشین دانه به طیبت وکیه پجه ناسنامه جن پاراستنا جن و هر وها د تواهی قادن دنیا ده اما به تکوشین خواب بردوام بکن حتی که امجن د تواهی سوریا ده برنگه که خورد ببینن و امکار من راستی جی او راستیا که یعنی سوریا وک رنگ خوی بره نابه سوریا گلک رنگ تیده هنه گلک پیکاته تیده هنه گلک ول تیده هنه و مجبوره که اراده حمو پیکاتیان قبول بکه حرمت بکه هر وها به طیبت خطا جن قبول بکه و دم یان بحثا جن جی دکن آزادیا جن دکن او یک جی گرک به دستور سوری ده برنگه که قانونی ما فی جنبه پاراستمش برفه یکی اما به تکوشین خواب بردوام بکن و به سالوگر 19 تیرمه به سالوگر شورش جن اما به تکوشین هین خورتر بکن Spas kim? سپاس بوجه Evet Yunus, FUNAP arkadaşın da ifade ettiği gibi, Heval FUNAP'ın da ifade ettiği gibi Rojava devrimi yeni dönemde özellikle Rojava devriminin yıl dönümünde yeni mücadele hatlarıyla, yeni mücadele cepheleriyle mücadelesine devam edecek. Özellikle bu mücadelenin de öncülüğünü kadınlar yürütüyor. Kadınlar yürütmeye devam edecek. Özellikle Geçişan hükümetinin baskıcı politikalarına karşı kadınlar her alanda 19 Temmuz devriminin ruhuyla, Rojava devriminin ruhuyla mücadeleyi sürdürüyor. Bizler de Rojava devriminin yıl dönümünde ve aynı zamanda Rojava'daki bütün gelişmeleri an ve an aktarmaya devam edeceğiz Yunus.